Kuyinto lehle nje kuba nawe namhla Babentali, ngijabule kakhulu nje nangikubona ngathi mina wow, ngiyafisa ke kubingelela one of our heroes lesinawo eMpumalanga leSwati. Mina ngikhumbula kakhulu ke bathi moral regeneration. Yeah. Ngiyafisa ke kwati babu wami ukuthi what's the connection Babentali and Bhutomncane events. Ngiyafisa nje kwati ukuthi what was the connection. Cela ukuthi ungibhadlele nethi kancane babu wami. I-connection ngileyo ukuthi sonke sibantwana baNkulunkulu. Uyingceku nami ngiyingceku. Yes. And besides sisebenzile kanye lapha ka Department ya Culture, Sport and Recreation. Kodwa ke ngifuna kuma kakhulu kulokuba ingceku kwakhe nami ngibe ingceku. Yes. Uye wangithanza. Wangifisa ukuthi siphilelane. Yes. Ngibe imentor yakhe. Nami ngakubona kukuhle lokho ukuthi ngimentorishe elijali elinjengaye ngoba uNkulunkulu uliphile uliphathisile. Sisebenza naye nakuwo lo mshikashika lo. Sisebenza naye nasethintweni letinyenti etaka uNkulunkulu. Yes. Ngoba ngiyamthanza umuntu osebenzela uNkulunkulu. Yes. Lokhumbulako ukuthi noma ngafunza noma ngahlakanipha noma ngaba nako konke kune source lenginiketa tonke letinto. Yes. So i-connection yami naBhuti Themba ilapho ikakhulukazi ukuthi njengoba bekasho la ukuthi ngi-spiritual father. Yes. Nami ngiyakubuta ukuthi hey nje ngiyaqualify ukuthi spiritual father. Yeah. Kodwa ngiyamukela ngoba yena kusho ukuthi khona lokuhle la kubonako kimi. Yes. Kanti nami kukhona lokunyenti lokuhle lengikubonako kuye. Mawuhleli naye lijaha lelisha lelibhadlile emcondweni lelibuka likusasa lelichakatile hayi ngoba litibukela lona. Yes. Kodwa ngoba lifuna ukuthi wonke umuntu abenefite athokote and umuntu onjengalo umuntu okusebenza naye hayi labo kugubhela kwesabo. Sifuna ukuthi na usebenza wonke umuntu abenefite. Yes. Kuze ukuthi noma ufika ekhaya ezulwini usho bathi wendani uthi ngawenda umsebenzi labalambile ngabanika kudla labahambaze ngabanika timpahla labafuna live lenkosi ngabaniketa lona sekuya ngabo ukuthi bakuthethe noma bakuthathi lokho. So i-connection yami naBhuti ingileyo wena wakithi. Ngibonga kakhulu babu wami nje mina ngiyakuthanza kakhulu ukubona ukhona wena. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngithole kancane ukuthi kubalandzeli bethu ungabagcugcutela uthini ngendzaba yemnikelo indzaba lemcokwana kangaka. Ya umnikelo ubalekile wena wakithi ngoba uvula eminyango levaliwa. Ukhweshisa lokudingcinamba empilweni yemuntu. Ikakhulukazi nangabe unikela njengekwelivi lenkosi. Ukuthi na unikela unganikeli inhlitiyo isola ibhlungu ngoba umnikelo lo njalo uyindzawo. Kufuna unikele ukhululekile. Kufuna unikele ujabulile. Khona nawe kutobuya kuwe ujabule ube ngilo lokhululekile. Lithi live lenkosi asifuneni icala umbuso waNkulunkulu. Konke kutobe sekuyalandzela. Lokho minikelo nako konke. Siphila esikhatsini la sikuphendulela khona. Sesifuna lo mnikelo ikakhulukazi iqala. Asisafuni lo mbuso waNkulunkulu. Ngiko nje abantu benkosi ngiyacabanga ukuthi nawe ngibuta lo mbuto ngoba abantu badidekile. Abasathi ukuthi sinikelani sinikelela bani. Kanti umnikelo waNkulunkulu. Noma usebenza la ebandleni kodwa wona usuke unikelwe uNkulunkulu. Lokusho kona ukuthi labo laba usebenzisako la ebandleni kufanele ukuthi bathi ukuthi bayuphendula kanye la. Ukuthi umnikelo bawusebenzisa kanjani bawusebenzisela ini. Ngiyaphinza futhi ngibuyela emuva. Kumele sisite labalambile, kumele sisite tinzanzane, kumele sisite bafelokati. Ukuze ukuthi tibusiso tethu nathi
tibe ngiledwa letihlala njalo tina njengemvula lenganqamuki. Ngawo-ke umnikelo ubalulekile wena wakithi ukhiphe ngenhlitiyo levulekile unikele wathi ukuthi unikelela ini, unganikeli for the sake yokunikela. Nawe ukhulumele lo mnikelo ukuthi Nkosi yangathi ukuthi why ngifuna kunikela njengoba ngifuna kunikela manje. Angeke ke ngiphindze ngiyoneke mne inkulumo yemachawe nasekakhulumile emachawe injalo nje indzaba yemnikelo tiyabhadla tibhadlile satobhadla sikhathi lesitse. Ngiyabonga.